Kasi siyempre kung barangay road, naipis lang talaga iti panakasinento na ako. No talaga dadakil nga truck iti dumanan at talaga kayang deta kalsada. Nung makita tayo mo, the Sangguniang Palalawigan is very proactive when it comes to kinikiti nga problema kasla detoy in pulong mo ni Apo Mayor Nico de la Cruz. Inaksyonan nga sigud iti Chairman of the Committee on Public Works ni Apo Marlon Sales. Pinayaban tayo, digiti engineers, DPWH, digiti contractors na pagsasalitaan no kasano na ornusin digitoy kung pasok pa ba siya sa warranty niya at no cost to the government. Siyempre, kailangan din nilang mag-report yan yearly siguro, mapandakitan or mapanda i-check digitoy. Ngayon, kunak nga road, it depends lata apo hantay mat kanayon mabantayan kita. Isungor nga dati mo tipintas nga dakakadwa tayo from the media nga remind kan ada pagpintasan mo iti social media. Kami isa lang nga post iti kakailian tayo iti probinsya iti Ilocos Norte kat ipadanon tayo iti Sangguniang Palalawigan ta puntaron manan ni Apo Engineering no kasano nga urnusan di kita or no masapol ba nga ni kontraktor nga nangaramid dependent to basar iti investigasyon iti engineering office.